danas ću vam pokazati kako skinete Counter Strike v 42. Evo, link će vam biti u deskripciji. I ako ne našli www.cs/skini.me, vidite dalje sami. I vam odmah ide na ovaj prozor, save file idete. I sad dok se skida s interneta instalacija na moj kompjuter, kada vam se skine instalacija, kada mi se skine, vidimo se opet. Evo, skinuo sam CS sa interneta, kada vam se skine, idete samo ovdje, ok, sačekate, idete run, onako, uzela više ne treba, i onda sačekate da spoji. Stišem na ranu i vam spojite next. I onda puštate, vidite opet. Snapshot i daćete, C. Vidite next. I eto, to je to. Ja ga neću instalirati zato što već imam.